Uri muthenya wa gatatu, mugithi wa Safaricom Sambaza Furaha ni ucereire aikari a kaunti ya Kericho gicigo-ini kia Londiani gutambia gikeno kuri muingi, aikari makigia mweke wa kwamukira iheo ngurani ta thimu iguru wa Mwago uria uguciirie aingi. Kutoka 202 mpaka leo sijaenda bali. Kumbe Safaricom inachua customer yake. Umenikumbuka wanipea mbuzi. Christmas sasa ni vitu. Oho, kabuni ino ni iramenyithia akenya ciĩgiĩ motungata ngũrani maria maheanaga oro hamwe na njĩra cia gwĩthemania na tũrĩa nĩmĩ. Nimejishindia unga ngano na mafuta ya kupigia. Na nina furaha sana. Nimefurahi sana kwa Safaricom kwa kututembelea hapa kwetu Kedawa. Muthenya wa kana, mugithi uyu ni ugucerera icigo itiganite ta Kipsitet, Namgoi, Kapsabet, Kapsere na Nandi Hills. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Jerry wa Njoroge.